If I look at Botswana, you set so many % of your country aside for conservation. You fit in the CIC family. La tsela Botswana jaanong le tanna bonthabongwe jwa mahatshe ba na le seabe le baitsanape ba ta kgonang go gokaganya megopolo, ditsamaiso le dikgato tse ka tsone di ka thusang go ga bogakolodi jo bo tseneletseng mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo le tikologo. Le ta kgona gape go nna le serala se se nonofileng sa go ka nna le lentswe le le tiileng le go arogana le mahatshe ka ditsamaiso tsa lone tse di tla sologelang mahatshe molemo mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo le tikologo. Utsidile Onkabetse, Botswana Television, Cash, Portugal. Lenaneo la dithuso tsa madi la Chema ke nngwe tsela ya go thusa banana mo letlhokong la ditiro le go nyeletsa lehuma. Chema e tlhamilwe ke lephata la dikgwebo maikaelelo magolo a yone le go tlhabolola dikgwebo tse di potlana. Se se tlhalositswe ke mme Lesego Sepato go tsweng kwa lephateng leo mo bokopanong le lekalana la Botswana Association of Local Authorities kwa KwaZulu. Kitso Temane Kapego. Lenaneo la Chema mo ne mogolo ke go godisa dikgwebo gore phelelong dithusi mo go oketseng ditiro mme le huma le hokotsege. E re lenaneo le siame ngongorego ke gore dituelo tsa lenaneo di buima mo bananeng. Ke ka mo baeteledipele ba banana ba kopana go tla go tlhodumela ditsetlana tsa lenaneo le go gakolla gore le ka tlhabololwa jang go solofela molemo banana botlhe. This fund targets first and foremost the informal sector, because they contribute on about 3.2% our general GDP. Seeing challenges of high unemployment, not only with young people, but high unemployment is a challenge for the country. And Chema as a fund is also looking into addressing such. Improve numbers of people that this program can create employment for. Our import bill. Chema le gore go tswa megopolo a go bona gore re ka se re tokahatse the payment plan, especially for the youth, because ra itse gore banana how ba dela the 6 months go nga ke ba khona. So we are currently evaluating some of the conditions at Chema so that at least the informal sector ba le gore youth ba le mo go yone ba ka kgona go benefit in large numbers. Baeteledipele ba banana ba ka ile fa ba tshwere ka natla go tlhatlhela banana ba kgaolo tsa bone ka metlhale ya go tokafatsa matshelo a bone. Tengwe sa dilo tse ke di dirang jaaka moitsanape o motho ithutetse tsone tsa bo business ke gona ke motho a ntse a rotloetsa banana mme e se go ba rotloetsa la ba renya dira jana gore monana a kgona go tsena mo ditshonong tse di ka tswa di le teng. Tlaka lengwe la banana le leng gore ke ne ke tshwentse ke fronting mo e leng gore puso e tla be re dikgwebo tse dingwe they are reserved for Batswana. Dikgwebo tse dingwe tsa bo go apa magwinya go apa mafresh go apa dikoko ke dilo tse leng gore re utlwela gore di mo bang ba batswa mme ha re lebella permit gore permit yone bitsa mang permit bitsa Motswana. Ke ne ka tla ka metlhela go bona gore dikgwebo tse fronting re lwantsha ka tseleng tsenyang ba gantse thata le go thusa banana segolo jang mo go ba kwaleleng di proposal tsa bo YDF mo go ba kwaleleng le tsone tsa SIDA ka gore re lemogile gore gongwe wa go itlhalela gore ga ba kgone go afforda go duela di consultant. Banana ba rotloediwa go tsenela mananeo a farologaneng a ka ba thusang go godisa itsholelo ga mmogo le go tlhabolola dikgwebo potlana. Kitso Temane, Botswana Television, KwaZulu. Lenaneo la metlhala ya khumo go bolelwa fa maikaelelo la lone le go rotloetsa bagwebi ba ba botlana go tsosolosa le go godisa dikgwebo tsa bone le go thusa mo go thameng mebereko. Se se gateletswe ke tona wa lephata la papadi le madirelo re Mmusi Kgafela jaaka a buisa morafe wa Kgatleng Bosheng go ba sedimosetsa ka lenaneo la metlhala ya khumo kwa Motshudi le class ka dintlha. Lenaneo la metlhale ya khumo le simoloditswe ka ngwaga 2008 ke lephata la papadi le madirelo ka maikaelelo a go tsosolosa kgwebo tse di potana monogae. Le fa go ntse jalo ke lenaneo le ka lone puso e lekang go kabakanya kgolo ya itsholelo le gone go thabolola madirelo go ka ntsha dithoto tse di lekaneng. Re itshegetse re ska ra ikega ka ope mo neo ya dijo gore re tšhaba ya Botswana re hokotse tšhelete re dirisang re reka dijo kwa ntle ga lehatshe la Botswana. A se ka re le Batswana re be re lebella go dira go tšala mo ganong. We must also think of the value chain ya rona gore tsa go lebella tsa ditlhapi na le value chain ya le maemo a godimo. O ka dira mekgwa ya rologaneng o bo e rekisa le mo seemong se le gore e ka go tsenyetsa letseno. Ntse re reka dilo tse dintsi go mahatsheng a kwa ntle mme re pitukulogile re hetogile
mono wa rona ko gore a sengwe le sengwe se tswe mo lehatsheng la rona a dikgwebo tsa lona di gole re jese lehatshe la rona re be re bo re ntshetse kwa ntle. Tona Kgafela tlhalosa fa lefatshe leno le na le ditumalano tse di farologaneng di akaretsa African Free Trade Agreement le le thufufatsang theko le thekiso ya dithoto mo kgaolong yotlhe ya Afrika. AfCFTA e ra gona gore o le mo Afrika pele o reka sepe gope kgotsa o rekisa sepe gope o lebe mo Afrika o mongwe pele ge mo Afrika o mongwe a sa kgone go atla e be nna gona no kgona gore matlhwago wa gase kwa ntle ga mawatle. Lenaneo la methale ya khumo le le jwa lekano wa morothata ka jaana le fa bagwebi ba ba botana sebaka sa go hathosa dikgwebo tsa bone le go simolola dikgwebo. E ka berekela mongwe le mongwe yo e leng gore o focused o na le maikelo le maikemisetso a gore a ikemela ka dinao ga nke gore a o batla go ema ka dinao a o batla go itirela a o batla go itshetsa a o batla go dira dilo ka tsela e leng gore di tla go berekela. Puso ke e teng ya re dikgoro di butswe a re emelele re teng re le Gauteng Business Council re the voice of business ha gona le se go palelang kana o sa se tlhaloganye o re tshware re khona gore re go bontshe tsela gore nya metsana mo lephateng le o bo tsene mo gole wa go itshimollela kante wa go tokahatsa kgwebo yo wena ntsona le ona ka o tla bonile wa botsa wa tsa botsipa mo go ba ba sentse ba gatetse pele kante ba simolotse. Puso e dule ka mananeo a tshwana tšhama-tšhama temo le toto le a mangwe e ntse le ka maiteko a go leka go tsosolosa mahama tsa kgwebo mono gae ka jalo bagwebi ba rotloediwa go inaakanya le mananeo a go ithabolola. Lizzy Class, BTV News, Motšhudi. Banni ba motse wa Jamataka ba go itlhile go dirisa lenaneo la tšhema-tšhema go simolola kgotsa go godisa dikgwebo tsa bone gore ba tlhabololle matshelo a bone. Kwa phuthegong ya kgotla mo palamente wa Shashe West Refillis Molao o boletse fa madi ao a dirisitswe go thusa batho ba ba sa berekeng kgotsa ba ba berekang mme ba amogela madi a sa feteng 4,000 pula ka kgwedi. A rutlwe pego ka Abigail Madurobo. E re jaaka puso e tsere thetso e maleba ya go emisa theko ya merogo kwa ntle ga lefatshe leno. E le nngwe tsela ya go rotloetsa dikgwebo tse di potana mono gae ke nako ya gore banni ba motse wa Jamataka ba enakanye le lenaneo la tšhema-tšhema go tsena mo dikgwebong tsa merogo le tse dingwe tse di ka tokafatsang matshelo a bone. Tšhema-tšhema ke lenaneo la lona ba Jamataka ke lenaneo la lona la Batswana ba e leng gore ba ntse ba sena bokgoni jwa gore ba ka go dibankeng ba ya go adima madi ka gore ga ba bereke kgotsa ga ba bereka pay ya bone e ko tlase ga e ba kgontshe gore ba ka kgona go adima madi bogolo jang a go simolodisa dikgwebo potlana informal sector. Tšhema-tšhema yo o raya lona banni ba amogetse maiteko a puso a go leka go thabolola matshelo a bone. Nako tse di bone bo kopa gore gongwe di ra utlwa gote batho ba lea ba kwantsa batho ba borona ka kganya tšhema-tšhema go kopa batho ba lea ba tumele ka gona ka nako di kgaolong go dingalonyana ga o emelela kwane go kgaolong go sena transport phakela o tapala go ya ganong ka bofo go ba le ke gore ba tumele le mo di kgaolong ba kwa di batho ba ba ka kgona gore ba kwa di se bogolo e se ka nna o ka rana tšhema-tšhema e ta nna ya batho ba toropo hela botsadi bo sa le bo applyetse lenaneo la limit la dihutshane ba ntse ba emehela sa le ngwagola ba tsenya di-application tseo ga re itse gore ba talala ba arabile leng la ntse go taa mananeo a mangwe a taa godimo ga lone leo mme ga ne re ka re thusetsa botsadi ja rona la araba dikopo tsa bone go no go ka nna molemo thata. Thulaganyo ya limit ba gaetsho e ntse e tsweletse na le melatsa ya bangwe ba neng ba atlega ga tsaya lobaka ba ise ba hiwe tse ba di tlhokang ka dilo tse di harologaneng. Ra itse gore go ne go thagogile malobanyana bolwetse jwa tlhako le molomo gaufi le rona ga emiso a metsamao yotlhe ya leruo. Mo go tse dingwe banni ba gakolotse go ikwadisetsa lenaneo la BPC la go gokela batho motlakase ntle le tuelo epe le gone gore lethoko la metsi mo motseng wa Jamataka le ta arabesega mo nakong e sa fediseng pelo. Abigail Madorobo, BTV News, Jamataka.
mo palamente wa Molepolole South Reka Bomoraeng wa kgotse banni ba motse wa Gamodubu kwa kgaolong ya gagwe go bo ba simolodisitse mokgatlho wa Gamodubu Civil Society o maikaelelo a one leng go emela ditlhabololo tsa motse wa bone ka dinao. Tona Moraeng a re puso ka nosi e ka se kgone e tlhoka go tshwaragana le banni mo go fefoseng ditlhabololo. O ne a bua jalo kwa maabane jaaka na simolodisa semmuso mokgatlho o kwa Gamodubu. Jessica Pilane ka dintlha. Tona Ramiramo a re loeto lo tla banela sebaka sa go anya maela ba tla dirisang go tokafatsa mohama wa thuo kwa lefatsheng la bone. Mme a tswelela a supa fa tshwetso ya lefatshe leno ya go tlhabolola le go shagatsa lefelo le go nna boremelo jwa kgodiso ka seatla go tla thusa fela thata go tokafatsa leruo mono gae. I want to applaud your government for the veterinary infrastructure around this country and also for disease control, for committing resources to put a double boundary fence along the border. I want to thank also the leadership of this institution. What you are doing is very good. I've traveled to Europe. Actually, your standards are near European. Mafase ka bobedi a itlamile go tiisa botsanano le go godisa papadisanyo magareng ga one. We would like to see the Africa Continental Free Trade Area being put to use by cooperation between our countries. I believe that this visit is one of the most crucial when it comes to building the relationship and the bond between the two countries. Setšhaba se rotloeditswe go etela polase e ya kgwediso ka seatla go ya go tsaya dikitso tse di tla ba thusang go tlhabolola leruo la bone ka seo se tla bo se thusa le go godisa itsholelo ya lefatshe. Pheo Phuduhudu, PTV News, Ramatlabama. Wetso pego e re tswa mo go yone ke gore tona wa tlhabololo le tsadiso ya leruo kwa lefatsheng la Uganda Bright Ramirama wa kgotse puso ya Botswana go tsa tshwetso ya go beeletsa mo mohameng wa temothuo go tswakanya le go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno a tlhalosa fa seo le thuto mo go bone e bile ba tla tswelela ba tsaya malebela mo go tokafatseng thuo kwa lefatsheng la bone go tlhalositse se jaaka lekoko go tsweng kwa Uganda bana ba etetse lefelo la kgwediso ka seatla kwa Ramatlabama jaanong ha re tswelela. Tona Bright Ramirama a re lefatshe la gabo le lebane ke dikgwetlho tota ya go dira setlankana sa madirelo a tlhatlhobo le kalafi ya bolwetse jwa tlhako le molomo ka jalo na kopa lefatshe la Botswana go batswa thuso ka ithuthuntso le baitsanape le taolo ya bolwetse jo kwa Uganda. Ramirana o buile se fa lekoko la go tsweng kwa Uganda ne le etetse kwa National Veterinary Laboratory kwa Sebele Bosheng. We are working in silos as Africans, and we need to come on a program approach. If it is disease control, let's collaborate. If it is the animal feed, let's collaborate. If it is research, let's share information. If you look at the money we are spending in fighting diseases, I think we could spend less if we are investing more in solution programs, and we are struggling for accreditation. Much of what I've seen we are also doing, but we are not yet accredited. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela ditopo di le 42 mo go di le 45 tsa batho ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya bese kwa Afrika Borwa ba ya Pasekeng di setse di tlhomamisitswe ka ditlhatlhobo tsa DNA tse di tsweletseng kwa lefatsheng leo. Seo se builwe ke mothusa mookamedi wa Forensic Science Service Senior Assistant Commissioner Anthony Welly jaaka na le kudisa ba malwapa a megileng mo kotsing eo ga mmogo le bakwena ka kakaretso maabane kwa Molepolole a re ditlhotlhomiso tse di tseneletseng di santse di tsweletse go netefatsa gore masalela a baswi botlhe a tlhomamisiwa. Jessica Pilane wa bega. Seemo se se botlhoko sa go latlhegelwa ke matshelo a batho se se wetseng ba malwapa a le setšhaba ka kakaretso go tlhalosa fa se le gaufi le go ya Motsubo ka mo nakong eno go setse fela gore go tlhomamisiwe ditopo di le 3 tse di santse di saletse kwa morago. Mafatshe ka bobedi a tsweletse ka go dirisana mmogo go wetsa ditlhatlhobo le tsotlhe tse di tlhokegang go tlhodisetsa ditopo tseo monogae go tswelela le tsa phitlho. Tous
thulaganyo e go leng mo go yone gompieno ke yone ya DNA e e rileng ka la bone bosigo ba ga rona ka kwa ba re nyame re kgone go ntsha maduo a re a ntshitseng a supa batho ba le 42 re tsenya le bone ba ba boroba bobedi 8 e setseng e supilwe ka menwana go raya gore ka bo go setse batho ba le bararo ba iseng ba go supile gore bone go na le eng sa bone se se ka kwa. Jaaka ba malwapa ba santse ba aperwe ke kutlobotlhoko, puso e tsere tshwetso go ema ba malwapa ano keng ka go duelela ditshenyegelo dingwe tsa phitlho di tshwana dikesi le go ba tlodisetsa monogae gareng ga tse dingwe. Ka bobelonomi jo bokalo ba ga motlotlegi mogolo Raiso Taukela Masisi a ntsha taelo ya gore se se wetseng bakwena ga se se leng gore ba ka se kgona ba le nosi. Puso e bua se gore le sekare le mororo di imetswe ke kutlobotlhoko le bone boa le tsaetsega o ipotsa gore la go boloka morwara lona jang. Ke sone se puso e tlamegang gore e tlhomamise go itsege gore re le botsadi ga re ntse re le mo pitlhaganong mme dingwe tse di amanang le phitlho le boditse gore puso e tla tsaya maikarabelo a tsone. Banni ba amogetse tekodiso mme ba boa ba kopa go tlhalosediwa tse ba neng ba sa di tlhaloganye. Ke leboge puso jaaka tona ntse a tlhalosa tse di dirang mme ka bobelonomi ba puso e ya lona tiragalo e iraetseng e puso e tshwaraganetse le lona ke re ke leboge ke madi a o puso ne e thusa hela ga se ka nako nngwe le gote ra bolota se puso e se dirang ke tshwanelo ya yone le motsadi mme ebile ke re ke le tlhomamisetse gore ga se kgang ya sekoloto batho betso. Ba malwapa a amegileng ba kopile go tswalela ka go nna pelotelele le go letlalela mapodisi a mafatshe ka bobedi go tswalela ka tiro ya bone gore baswi ba tle ba kgone go gorega monogae go bolokwa. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Mo palamente wa Molepolole South re ka bomoraeng wa kgotse banni ba motse wa Gamodubu kwa kgaolong ya gagwe go ba simolodisitse mokgatlho wa Gamodubu Civil Society o maikalelo a one leng go emela ditlhabololo tsa motse wa bone ka dinao. Tona re moraeng a re puso ka nosi ka se kgone e tlhoka go tshwaragana le banni mo go fefoseng ditlhabololo. O ne a bua jalo maabane jaaka na simolodisa semmuso mokgatlho o kwa Gamodubu. Jessica Pilan. Mokgatlho wa Gamodubu Civil Society o sa le kwadisiwa ka ngwaga wa 2022 ke banni ba motse o ka maikelo a go fefosa ditlhabololo tsa motse wa Gamodubu. Jaaka o ne o simolodisiwa semmuso, banni ba supa fa ba ikiteile sehuba go netefatsa fa mokgatlho o wa atlega gore ba tshwaragane le tswelelopele ya motse wa bone le puso. Ke dumela gore mokgatlho ke mongwe wa mokgatlho e leng gore o tla re thusa re le morafe mo motseng wa rona wa Gamodubu. Maikaelelo ke gore re eme re bone gore Gamodubu e nne toropo re itirele toropo a city out of Gaborone ba go bitsa Dubai mme ba go bitsa Dubai yana ba eletsa gore go tshwane le Dubai ke la ya tshelele nte thata mme jaanong ba re toro ya bone ke gore e re tsetsi engwe batho ba tswe go ga borone ya ka nno bua tona ba re tswele pelo mme ba re tswele pelo yana ba tekwano ba te go bona Dubai wa rona a ntse monte e le rona re mo itiretseng. Kgatlho e re supegetsa gore ka yone re ka ipopa ra abelana maitsholo ra abelana maikarabelo a amogelesegang mo setšhabeng gore pele ga re dumela gore ra dira re le pompa yana re le mmogo mongwe le mongwe ga a leng teng a ba itse gore mme maikarabelo ke ya maitsholo ke ya mo setšhabeng. Maiteko a mantla go simolodisa mokgatlho o a kgotswe ke Rre Moraeng a gatelela fa go le botlhokwa gore setšhaba se nne le moa o ipelego o rotloediwang thata ke puso. Goromente o tlhoka bapadi
goromente o tlhoka batho ba e leng gore ba ikita sehuba jaaka lona gore le re ema ka dinao re ntsha ditlhabelo re tlhama lekgotla re tlhama mokgatlho re tlhama se e leng gore se tla re phutha gore le rona re le batho ba motse wa ga Modulu re emele motse wa rona ka dinao ga re ira yanano re tsaya maikarabelo re lemosa ra itemosa re bo re lemosa motse re lemosa batho re lemosa puso gore re teng ra tshela le rona re teng ke se le sebua. Mokgatlho o buletswe banni ba motse o ka jalo ba kopya go ikwadisetsa boloko jwa one ka dipalo tse di kwa godimo go netefatsa gore wa atlega mo maikelo a one a go dira ditlhabololo tse di tla kolwang le ke dikokomane tse di tlang. Jessica Pilani, BTV News, Gamodubu. Lenaneo la Re a Nyalana le a kgoletse go kopanya le go tshwaraganya bakapelo ga mmogo le gone go fa banyalani seriti sa lelapa le le feletseng. Se se bilwe ke mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabolomagae Meeteledipele Monnakgotla jaaka lenaneo le le nyadisa bakapelo ba le 16 kwa Tsonyane ka Labotlhano. Thatorana wa bega. Lenaneo la Re a Nyalana le le na le dingwaga di le 12 go bolelwa fa le le botlhokwa thata ka jaana le sa kopanye bakapelo fela mme le ba fa dikgakololo ka lenyalo le go ba ruta gore ba ka itshetsa jang ka tiriso ya mananeo a puso a tshwana le lešha la tšhema-tšhema. Go botlhokwa ebile go maleba go bopa lelapa la motia ebile le tshwaragane ka gore gone go dira jalo o neela bana ba gago bokamoso jo bo hapegileng mme ke lo re ke re botsadi lehoko la Modimo la re yo boneng mosadi o bonye se se molemo. Se ke se rata mo go yone Re a Nyalana go re tautona wa rona Dr. Eric Mokgweetsi Masisi o sala le ema nokeng pele ga nna tautona mme le jaana o le eme nokeng jaanong re le Batswana a re tšhentšheng re ireng ditlankana tsa go nna mmogo ga o sa tlo go kgweetsa koloi o sena license. Ba gaetsho Re a Nyalana o batla Botswana yo e nna Botswana o phatsimang Botswana wa kagiso ya nnete mokgatlare ya thotho e sa ipotetseng malapa a agege le itse tsamaiso ya lehatshe la Botswana. Goromento wa rona o ntshitse gore ditlamelo di le latele. Ke tle ke utlwe batho ba nyatsa lenyalole ga ba itse sepe. Mo bakapelong ba le 750 ba ba nyalaneng ka fa tlase ga lenaneo le ga go ise go kwadisiwe tlhalano epe. Selo se e boele sesupo sa gore lenaneo le botlhokwa thata. Mo ba ke mloke mo go lonelo nyalo e ntlotomaditse batsadi ke tshwana le mongwe le mongwe yo o nyetseng ga go se se ngongorana nyalo e re go kagantse batsadi mo e leng gore ka moso le ka moso o mongwe ga ke omelela ke ene o tla nkuelang batho a re go tlhokomela malapa a rona re itse gore lelapa ke lone tota mmang ga o sena lelapa wa bo tota go nna bonya mo dilong tse dintsi go nna bonya betso. Batswana ba gakolotsa fa lenaneo la Re a Nyalana e sela bagodi fela mme le banana ba ka ikwadisa. Thatorana, BTV News, Tsonyane. Madi a lenaneo la go tlhabolola dikgaolo tsa botlhophi a tsweletse ka go ntsha maduo kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba. Mopalamenti wa kgaolo ya botlhophi ya Tati West Re Simon Moabi o buile se kwa tshebedisong semmuso ya go agwa ga tsela ya Kalakamati Sekakangwe. Faith Dithethe wa bega. Tsela e ya sekgala sa 4.5 kilometers ya agiwa go dirisiwa madi a lenaneo la go thabolola dikgaolo tsa botlhophi. Tsela e tla lopang madi a ka tshwarang 10 million pula e soletse go araba matshwenyego a badirisi ba tsela e segolo jang ka paka tsa pula. Project ye ya tsela e ofisi ya mopalamente e tshwaraganetse le council le ba central government bo Re Moalusi. Madi ona CCP ke ona re a dirisang go ira tselano e
Nka supa botsadi gore the total amount ya go dira yone tiro I'm looking at about 9.9 million. Tiro e simolotse ka di 29 tsa February. Mitshologelo ene ile gore ka di 6 tsa June ibe e hela. E le tsela nngwe ya go habeng ga e sebaka sa go akola mo go tse di dirwang mo gabone re Prince Moalusi yo e leng moitseanape wa tiro e a re tiro ya go rwala mmu go kgopha le ditiro tse dingwe tsa tsela di abetswe dikhamphane tsa mogae di le 4 a tlatsa ka gore go hirilwe gape dikhamphane di hera bongwe go ala ditena mo tseleng eo. Hydro voltage, Sunlead, Iscas, kana Iscas, le G&J ke tsone dikhamphane tse e leng gore ne thapilwe gore di dire yone tiro ya go aga. Mme mo dikhamphane tse 4 tse ne ke bua ka tsone ne di thapile babereki ba le 25 go tswa mo metseng yone. Ha re tla mo go gone go pavea yang re thapile di-artisans di le 9 a le mongwe hela wa go dira 500 meters. Mme tshologelo ke gore a le mongwe hela wa go hira more than 10 people. Re mo a bia re tiro ya go agiwa ga tsela ya Kalakamati ska kangwe ga ena go thusa banni ba metsi e mebedi hela mme ta thusa kgaolo ka bophara a re go kgaogangwa ga metsi ga go a tshwanela go kgoreletsa dithabololo ka jalo o kopa banni ba kgaolo ya Bokone Bothaba go tshwaragana le go amogela dithabololo tsa kgaolo e. Faith Ditete, BTV News, metsi ya Kalakamati le ska kangwe. Ms. Botswana wa pele mme Palesa Molefe o letsa rotse buka entšha e bidiwang Osho kwa Maung. Mme Molefe a re o kwadile buka eo ka 2021 a go itliwa ke seemo sa botshelo se se nnileng bokete ebile se imela maikutlo a batho ntateng ya go tlhagoga ga bolwetse jwa COVID-19 jo bo neng bo tlhasetse lefatshe ka bophara. A re ka jalo na kwala buka go ruta batho ditsela tse di siameng tsa go tshela mmogo ka kagiso mo dinakong tse di thata. Marethaka Isara wa bega. Osho ke mafoko a supang go rekegela maikutlo a mong ka wena. Go le gantsi motho wa botsa yo mongwe a na le maikemisetso a go thusa ka tsela epe e kgonegang e ka dirang gore yo gateletsweng ke maikutlo kgotsa dikgwetlho tsa botshelo a ikute botoka. Mme Palesa Molefe a re buka ya gagwe e remeletse mo go ruteng batho go ikemela mo mathateng othe a ba lebaneng mme ebile e ba rotloetsa go thusana go fenya dikgwetlho tsa botshelo. And so I took a video and asked 2 questions. Osho. And I'll be honest with you, my idea of success at the time was just you seeing the video in the privacy of your own home, not even reacting or liking or commenting, and just taking it into meditation by yourself to try and pause and reflect and see. But the reception I got was crazy. If I was to tell you the community that surrounds Osho currently, I think it's beyond my own comprehension. These questions have formed a tool to start a conversation on social media, and it's absolutely beautiful to watch, which led us to this. Dingwe tsa tse di mo gwetileng go kwala buka e mme Palesa Molefe a re ke go bona bana ba masiela jaaka ba mokgato wa bopelothomogi wa bana ba letsatsi ba sena kwa ba latsang thogo teng. Ba mokgato o ba tlhalosa fa buka e ta nolofatsa botshelo mo baneng ba ba tlhokomelwang koo ka jaana go le gantsi ba rala dikgwetlho tse di utlwisang botlhoko. 2004, an official organization or trust called Bana ba Letsatsi Trust or Sunshine Children was officially registered with the High Court of Botswana. 2005, they realized that these kids are of school-going age. What they need is not just food and getting them to get help by the social services by giving them food baskets, but they have a right to education, which has been violated. They're not in school, and majority of them are primary going school kids. So they decided, okay, fine,
let's talk to the Ministry of Health and see education and see what could be done. So a memorandum of understanding was signed, and the Ministry of Education decided to assist with some facilitators who were going to just come once or twice a week to facilitate. mme molefe wa kgoletse go kwala buka segolobogolo ka itebagantse le go sedila batho maikuto selo se se ka thusang go hema malwetse a thaloganyo ka go farologana. Maratha Kaisara, BTV News, Maun. o etso re di ba phegelana teng ga di kgantsa rona tsa nako ya bosupa mme go se gonkwe o eme sentle go gonela tsa metshameko kgaitsere ka dumela Madumela Samoka o shora re tla nna re ntse re a ko pele mme hela ke dumela gore ke buka e botlhokwa segolo jam mo nakong re tshelelang mo go yone ya gone jalo ba go bitsa ka puo ya seeng ba re mental health go lebega ile gore ga se so se ile gore ke sa batho bangwe le bana a experiencing this ba ma rights ke dingwe tsa dilo tse le gore kana di heletsa di ya ko bo e ka puo ya seeng ba re depression jalo so go bona dibuka tsa mothalo ke dilo tse le gore die welcoming development gona gore ba lesa ba khona gore a bona go le matshwanedi gore a dire buka mo huta mbile ke dumela le batswana ko gae ba tla ya mogela be ba ya tla be ba e bala gore le bona hela jalo maikutlo a bone a nne botoka go ntse jalo kgaitsere ke rena le tsa metshameko re ka go leboge Samoka mme ke re madumela wetso jaaka sa tlhalositse o fano ke go segonkwe o tla bonga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme ke gore letle ntle go di epenako a re tsena mo go tsone. Mwanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Badminton Association Thobotshosa a re lekgotla leo le itumeletse palo ya batshameki ba ba nnile le seabe kwa kgaisanong ya monongwaga ya UB Open Badminton Championship. Tshosa o buile seo mo lebotsatsing la ntlha le kgaisano eo e tshwaretsweng kwa University of Botswana Indoor Sport Arena a rutlwe go ntse ka Khomotso Sefako. Kgaisano eo ya akaretsa mathakore under 19 ya basimane le basetsana elite e le bomme le borre mixed doubles le doubles sa borre le bomme. We are very impressed indeed. We have a lot of support now from athletes, given that we have under 18s and then we have elite players and then we have masters who are 40 plus. And we have quite a good number of people who have registered. So we should expect more registries next year because now the competition is very interesting. Sosa o tsweletsa tlhalosa fa dikgaisano di tshwaneletseng di le botlhokwa ka di fa batshameki sebaka sa go ka bonwa ke basetlhopha setšhaba ga mmogo le go tokafatsa tshameko ya bone. True, we don't have much tournaments. We would love to have more. If we could, we would have a tournament every month because that would give our players or our athletes game time, give our coach to have to choose the cream of the crop. You know, the more the tournaments are, the more our athletes get game time, they get to train, they get to be fit, and they get to prepare for even major tournaments such as Botswana International, All Africa Games, Zambia International, and South Africa International. E re jaaka mokgota a metshameko ka bontsi a lela ka lethoko la madi ga mmogo le barutwetsi ba lekgota la badminton le bone ba mo tshelelong seo. We would love to have, a budget that would allow us to have a big prize money. You know, prize money plays a very important role in every tournament. It attracts a lot of players. That is why now you don't see a lot of athletes who are outside the country or from, or should I say, our foreign counterparts. They would be here if the prize money was good and very attractive because they know they are going to gain something. Kgaisano e ya malatsi a mabedi e bile e la boraro go tshegetswa e ngokile batshameki ba feta 60. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re tlolela mo go tsa netball setlhopha sa bomme sa police sa motshameko wa boletloa se padimotse sa UB Crystals ka dintlha tse di 50 kgatlhanong go tse di 27 mo motshamekong wa ligi ya Lukhara Botswana o neng o le kwa mabaleng a SSKB kwa Mogoditshane se go le mabayeng o go tsholetse dintlha. Bomme ba police ba gubogetse UB Crystals mo kotara ya ntlha ba pega dintlha di 11 go tse 3. Kotara bobedi police ya ba tshela tse di 17 go go ikhutsa ba tshwareketa pele e nonofileng ya dintlha di 20 le bohera bobedi kgatlhanong di 13.
ya re go bona nka re motshameko go tabatswa ka phata tsa menwana makgarijana ga Abednego Shetelo ba lwa ka tsothe go leka go boela mo motshameko hela police e ba dirisa diphoso kgapetsa go fuludisa maiteko ao ba boa ba feta ka kotara eo ka dintlha di 42 go tse 20. Bomme ba police ba garela phenyo ya bone mo katareng ya bohelo go gapa motshameko ka dintlha di 50 go tse 27 tsa UB Crystals. Oh, well, we lost the game to a better side. I would say in the first place, that's what you do. But at the end of the day, one would say, I'm still working with the kids, trying to get them exposed and so that they can gain experience. And otherwise, I can't. The dominance of police, they have a lot of experienced players. And much of it, the world defense was working much harder than our defense because they've got experience more than ours. Gompieno le go ta go leka di-combination tse e leng gore ga ise ke tshameng ka tshwane go thelele since ke simolola di-game. Playera tsa tse dingwe di mo injuring and o mongwe o ile Singapore, so I was trying those combination and they worked. I'm very proud because game plan ya me e berekile. Mo metshamekong e mengwe jaaneng e diretse boithatelo ka Prisons ba ba fenya ka dintlha tsa 68 go tse 17 mo go ya mathatso makgarijana a police a fentse Prisons ka dintlha tse 55 go tse 25. BDF Cats e fapile notwane ka 62-35 fa UB Crystals e lathagetse kgathano le jwane ka 32-48. Bomme ba Vipers ba fentse Jaspers ka 37-23. ka go borre police e fentse Vipers ka dintlha tse 35-26. BDF Cats e rathile notwane ka dintlha tse 37 go tse 26. Segolame baeng BTV Sport Mogoditshane. Fa re tswelela setlhopha sa Nico United se letse se fentse motshameko wa sona wa boraro ka go tlhomagana se fenya sa Traffic ka dinotse 3-1. Setlhopha sa Machimenyenga ke sone sa ntlha go nosa ka Thabiso Bante me morago ka Magelo Mphahlele a lekalekanya dinno. Tinashi Makanda le Thato Magazi ba ne ba nosa dinotse dingwe tse pedi tsa setlhopha sa Baby Jombies. There was a lapse of concentration, so as a result the opponents capitalized on that and scored in the concentration time. And we went half-time 1-1. When we came back, instead of us picking up the game, we were slow to react, and we were punished by the second goal. It was good for us to progress, to go forward, to do some, crosses, good crosses, until we get those 2 goals. And this win is massive for us. It's massive because, as you know, we are swimming. We are in the relegation zone, but I'm not worried. Since the team that we are to play with, they're also swimming. So it's just a matter of play Morupule, play Police 11 and beat them. If you allow them to beat you, you will remain there. Re ntse re mo go tsa Botswana Premier League. BDF 11 le Security Systems di tshameke malaka a le fela setlhopha mo motshamekong wa Botswana Premier League o neng o tshamekelwa kwa Lobatse Sport Complex. A re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Sa matlho bone taboga ga ba kwa Tshobo e be go do onside ba kwa Tshobo a re bone Tshobo go thoko ga dikota ba kwe kana brilliant save pelontle wa romela le role batla tlhogo a ba ithirela mo netlweng le ke wala ga pule le ga le flaga be phapasela gore nontso tantabetse a re bone flow kgetholetsile o batla motho Frantipana what a brilliant save go tswa go kagisa matlho. Everything is done accordingly. The last thing doesn't work. They played so well. Department is all. And it's pressure we are bound. We are bound to crack. We are bound to somewhere, somehow. Somewhere, to relax. Because we've created, nothing's coming up. We played a team that was desperate to collect 3 points. First half, we failed to deal with a lot of long balls because they wanted an early goal. They wanted to unsettle us. But the second half, we sat down and said, okay,
because they are playing a lot of long balls, let us go and fight for the first ball and immediately win the second ball. Hence, you saw we're able to turn the possession and face their goal post. But it's a game that we can't be too hard on ourselves. We are from a loss, Orange FA. So collecting a point away, it's something we'll need this point going forward. Fa re garela ka tsa First Division ya ka kono borwa morago ga go amogwa dintlha tse nne ke komiti e tsamaisang league ya First Division ya borwa Moshudi Chiefs ga ba ka ba tsenga ditlhogo jaaka ba ne ba nota setlhopha sa Notwane ka no e leng go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa River Plate Mabane ka tlhogo gakole le ba maele koma ba ne ba le go Magosi ba simolotsa motshameko o ka lebelo le le kwa godimo ba tsomana le nwa ketapele fela Notwane ya bo ikitlane kwa morago le fa go ntse jalo banna ba Kgosing ba ska ba dira ditlhogo ba simolola go leka basimane botlhe moilwa ba le kwa ntle ga karolo e kotsi mme maiteko ao a ba ungwelwa jaaka ba ne ba bona nno ka jekitapologo karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 25 Magosi ba ne ba tshwarela ketapele eo go fitlha ditlhopha di a go ikhutsa mo karolong ya bobedi Makhete ba tla ba tokafaditse tshameko ya bone ba tsomana le nwa go boela mo motshamekong fela le morago la banna ba ga Elias Chisembe la bo le sireletsa bontle Magosi ba ne ba iphitlhela ba tshameka ka banna ba le 10 morago ga gore ba kan le Shona a tlhabiwa ka karate khibedu morago ga tshameko e makgwakgwa morago ga karata e o Notwane ba retelelwa ke go tlhasela Magosi ba baneng ba tlhaela go fitlha motshameko o fela ka nngwe le nngwe ya Chiefs go lefela la Toronto Notwane. Yes, Notwane, they were cautious in the first half. They were defending deep, just above their 18-yard box, and I thought we didn't manage to take the advantage and make combination play in front of the box and take more shots outside the box. We didn't do that. We wanted to go wide and bring in crosses, which made it very easier for them to just hit the back. First half, I think what happened, we were much deeper, especially one of my midfielders who was supposed to be more attacking. Therefore, it ended up making we didn't have to press them when the time allowed. That's why the goal that was scored, he scored us just from the center line, is because that's why we wanted more of our midfield to do the pressing. Mo metshamekong e mengwe ya Liga ya Borwa baeteledipele ba loko jwaneng Young Stars ba fentse Extension Gunners ka nno tse 2-1 Flamengo Santos e dirile City Pola ka tse 2-1 fa Mogoditshane Fighters e buile kwa tsabong ya Iphotlhere morago go latlhegelwa ka tse 4-2 kgatlhanong le Bengae Desert Nqau. Black Forest le UB Hawks di kgaogane dintlha ka malekano setlhopha fa Prisons 11 le Tlokwe United le bone ba tshamekile maleka a lefela setlhopha kwa Bokone. Santa Green e ruthile Makongolopeswa ka tse 2-0 Calendar Stars e notile Mbalakalungu ka 1-1 Motlakase e biditse Green Lovers ka tse 2-1 fa Tsabotlhe FC e gapile dintlha tsotlhe ka go tswapetsa Peacemakers ka 1-1 BR Highlanders e fapile Sankoyo Bushbucks ka tse 2-0 fa Chadibe FC e okeditse mathata pele kwa United ka go ba nota ka 1-1 Katlego Kgakole BTV Sport Mochudi le Katlego Kgakole a wetsa dikgang tsa motshameko tsa Botswana Tonight mme ke re wetso re kopana kgatijana kana kwa bofera bongwe jaaka tla ke go dinela ka puo ya Seesimane mme ke go le tlhesana sentle betso a ine boroko mme re tswele re ntse re thathanya mo mono mogolo wa gore re tswele ntse re change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro a ka jano ka sone sebaka ke di busitse go go lebile Samoka ke go lebega khaitsere ka re kopane kana ko ya bohera bongwe ka ba maruri rights wetso a re pele re di khutlisa re kgakoletse neng di tlhomile kwa setlhoeng lefatshe la Botswana e tla nna leloko gape la lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation puso ya kgolelwa go boitsere tshwetso ya go beeletsa mo mohameng wa temothuo go tswakanya le go tlhabolola itshulelo ya lefatshe leno lekgotla la Botswana Badminton Association le itumelela palo ya batshameki ba ba nnileng le seabe mo kgaisanong ya monongwaga ya UB Open Badminton Championship. wa tshone re go tshwaretse dilekalo tsa ura ya bosupa mme ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa.
Dumelang bagaetshong ka mogeleng ka se Mosalapi o sediwa ke Lydia wa Chikgomo fa re lebela sentse Salapi mo itsebeng ana sethusetsa tsa go apogile lefatshe leno ka bophara mo tsela ka moso gona se re go bona le dibata tsa maru mo dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi go mo dikgaolong tse dingwe gona se gore go apogile mo mapakeleng gona go setse go ikutlwa go le mololo mo dikgaolong tsa borwa botlhaba bokoni botlhaba Tšhobe leng Habe ka lesomele boraro go ya go lesomele botlhano go mo dikgaolong tse dingwe gona se re go le bothito ka lesomele borataro go ya go lesomele bofera bongwe fa re le mo tshokolong gona se re go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba Kgatleng le Kwene ka 31 go ya go 32 go mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se re go le Mogote ka 33 go ya go 34 fa re le ba ditoropong mo borwa ba Afrika gona re swetse gore pula diphefo di kgadima go Port Elizabeth ka 22 fa go Johannesburg Maseru le Manzini gona se re go apogile ka 30 go Manzini 24 go Maseru fa go Johannesburg gona re swetse 25 Antla re se re go thibile ka bontlhabong ka 24 fa go Beira Harare le Lusaka gona go tla go apogile ka 20 le fera bonko Lusaka Harare ga mmogo le kwa Beira Dar es Salaam ha mmogo le Kinshasa se pula diphefo di kgadima ka 32 go Kinshasa 27 go Dar es Salaam fa go bolantsha go tla go apogile ka 26 ke sone se se Mosalapi ne ke le saletsegele ka lo Borok. The road to destiny is not